Украина арби кuvvetlері Донецк yönelişinde düşmandan bir kaç hücumunu urup kaytardı. Bakhmut ve Zaytsev etrafında uruşlar olup geçi. Bakhmut ve Kryvyi Rih yönelişlerinde düşman birçok gayıpqa uğradı. Geçken kun devamında Ukraina mayıcıları tahminenda 140 Rus işgalcisini yok etti. Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки. Успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків. Баш штабта haber etkenlerine göre, işgalciler Kramatorsk yönelişinde olgan Ivano-Darivka kasabası yanında hücum hareketlerine geçken, muvaffakiyetsizlikке uğrap çekilgenler. Düşman Pivdenny Bug yönelişindeki Trudolubovka ve Kherson vilayetindeki Bayrak ve Dementivka kasabalarından da çekilmege mecbur olgan. Krapivnitskiye koçkenlerinin ilk poyuz kelip çıktı. Donetsk vilayetinden mecburi tahliye böyle başlandı. Сюда до нас на задние двери. На задние двери и на диванчик. На диванчик там где-то... Severodonetsk, Solidar ve Donetsk vilayetinden işgalciler tarafından viran etilgen ya da zapt etilgen şehir ve kasabalarının sakinleri. Sakinler telaşnen hücumlar altında olgan yaşayışını hatırlay. Соседа в огороде. Ну, это только что я видел. Две не взорвавшиеся ракеты. Я сначала думал, вот он молодец, копает бомбоубежище. Я думаю, пока нам до подвала добегут, это сто раз накроет. А потом еще свет был, в телевизоре смотрю, показываю. Это самое, ну, такой хвостовик, это самое. Я понял, какой это бомба. Это не разорвавшаяся ракета. Birinci reysden 136 insan tahliye etildi. Onlardan 44 o'zi yurib olamay. Ularga hekim ve psixologlar yardım etti. Раньше не так было страшно, а сейчас уже конкретно. У нас 2 месяца уже ничего нету. Ни газа, ни воды, ни света, ничего, ни связи, ноль. Ни пенсии, ни коммунальных, ни гуманитарки, ничего не привозят вообще. Нам бы давали солдаты. И хлеб, консервы. Vokzalda insanlarına işgal etilgen teritoriyalar reintegrasiyası meseleleri boyunca Nazir Irina Bereshuk karşılap aldı. O Donetsk vilayetinden sakinlerini tahliyege hazırlanmağa çağırdı. Речі, 9-та бригада. Загружаєте і їдете. Krapivnitski'de kelgenlerini meskenlerge yerleştirmege vade eteler. В різних місцях будемо розселяти і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати і в школах, і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках. Donetsk vilayeti Arbi memuriyetining yo'l başçısı qayd etkenine göre tahliye trenleri R2 kun Pokrovskiydan chiqib, Aleksandriyada to'xtab qatnayacaqdir. Hakimiyet tülkeli regionlardan 220 bin insanni tahliye etmege planlaştıra. Rus işgalcileri Kenede Mykolaiv şehrine hücum etti. Birçok viraneler var. Bir insan zarar ko'rgan. İşgalciler gecesi saat 1'ni keçkende ve sabaha yaqin 4'lerde Grad sistemaları ve S-300 raketalarının hücum etken. Studentlerinin yatakhanesi viran olgan. Çok katlı evler zarar ko'rgan. Ambulatoriya ve mekteplerinin pencere camları kırılgan. Bunun beraber raketalar iki aşağı tükanında urgan. Birinde yangın başladı. Büyük cenk başlaganından beri Ruslar Mykolaiv vilayetining 403 sakinini öldürdü. Düşman şehrinin mühim infrastrukturasını yok etmege istey. Ama bu regionda Donbass'ta olgani kabi mecburi tahliye keçirilmeyecek. Зараз ми не плануємо примусову евакуацію. Якщо казати про примусову евакуацію, це там перша лінія фронту, але наші ЗСУ зараз просуваються, і тому про це не йде мова. Тому не плануємо примусової евакуації. У нас відкрито 3 напрямки з 4 з міста, тому не плануємо.
Ишгал етілген Қырымда Ярмада Украина незаретіне қайтарылмасына азырлық көрелер. Бұны Украина мұдафа назирлігінің баш истихбаратынан темсілжісі Вадим Скибицкий айтты. Оқайд еткенне көре душман Херсон ве Запорижье йөнелішлерінде өз құбетлерін алмаштыра. Ишгал етілген Қырымға есе рус десантчыларының яңа құрылған батальон тактик группасы келіп шыққан. Оларны Украинаның жөнебіне кечірмеге азырланалар. Бұнен бері Ишгал желері Қырымда ава мұдафа системаларына куветлештірмекте. Украина истихбаратының мәліметіне көре партизан ве Ишгалге қаршы әрекет фааллешкен. Скибицкий қайд еткенне көре инсанлар біз кележегімізге азырлық көре. Базар ертесі күні Одесса лиманындан Украин захиресін алып шыққан гема Истанбулға біраз кеч қалы баражақ. Түркияде оны салы күні үйле вақтында беклейділер. Фақат деңізде фуртуна ұлғаны үшін Разон адлы гема Түркия лиманына гежесі барып етмелі. Бұны Анадолу агентлігі Түркия генералы Озжан Алтунбулукқа атифеті білдіре. О Истанбулда құрылған умуми координацион мерkezінің ішінде іштірак ете. Гема лиманға келгенінен оны Түркия, Украина, Русия ве Бірлешкен Миллетлерінің темсілжілері баққан сон өз маршруты еле ел алмалы. Разон Сьерра Леоне девлетінің байрағы алтында Ливанға ел ала. Оңа 26 бин тонна мысыр бұғда юкленген. Шымдылық Одесса лиманында 16 гема юкленмесі үшін Ознев бетіні беклей. Украина президенті Володимир Зеленский қайд еткенне көре халқара ашайт базарлары стабиллешмесі үшін Украина өз істешіні қосмаға азыр. Украинаға да бұл тижарет бұйық файда кетіре. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько 500 000 українців. А якщо додати суміжні галузі, то це плюс 1 мільйон робочих місць. Звідси і відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям. Зеленский қайд еткенне көре Русия Украин ихрajына кедер етмектен вазгечежегі аққында хаяллар олмамақ керек. Онан сөздеріне көре Украинадан ашайет ихрач етілмесі телекессіз шарайтлері ряет етілмесінен бағлыдыр. Бұл есе еждешлерінің месулиеті Илкевеля Бірлешкен Миллетлер ве Түркиянын. У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримується від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Тож подивимось, як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Мабуслер өзестегінен қабатына бойынларына алғанына қандырмаға істеділер. Ишгалжилер диверсияда қабатланған Нариман Желялбе аға қардаш Ақтемовларынан давасы черчевесінде даваны ұйдырған сөзді ФСБ таққатшыларына сұрғыдан кечірділер. Қырымның юқары Рос махкемесінде имайджелер ве қабатлав тарафынан суаллеріне ФСБ таққатшылары Бушуев ве Шерстеков жевап берді. Олар махкеме салонында олғанларына мабуслер өз истегінен шаатлық еткеніні қандырмаға тұрышты. Мұндан әвелесе Азиз ве Асан Ақтемовлар тұтылғанындан сон берген шаатлықны басқа алтында имзаламаға мечбур олғанны білдірділер. Оларны тоқнен қинап газ борусы патлатылмасында қабатын өз бойына алмаға ве Нариман Желялда оларнен берабер диверсияға азырлық көрген аққында сақты шаатлық алтында имза қоймаға мечбур еткенлеріні білдірді. Говорили о том, что никакого психологического и физического давления на ребят не оказывалось, что они все добровольно, и явки с повинной, протоколы задержания, и все в добровольной форме излагали самостоятельно, никто на них не воздействовал никаким образом. И протоколы проведения с места происшествий, то есть они все активно, как сегодня выразился один исследователь, активно и живо отвечали на вопросы. Естественно, ребята выразили свои возражения в этой части, опять повторив о том, что психологическое, физическое воздействие, которое оказывалось на них изначально еще в подвалах до всех следственных мероприятий, проводимых в отношении их,
И во время следственных мероприятий, когда их выводили там в коридоры и оказывали на них физическое воздействие, психологическое, постоянное. И в присутствии этих же лиц проходили и следственные мероприятия, и у них был страх, опасения за свою жизнь. И вот под таким давлением они давали эти все показания. Mahkemede mabuslarının cemaat korçalayıcıları olarak iştirak etken omur arkadaşları kaydetkенine göre akayları tutulğanı vakit bir sıra vesikalar sahtiyarlık yapılgan. Протокол этой очной ставки уже был на столе, когда их завели в кабинет, они их просто подписали, ну и разошлись. Следователь настаивал на том, что во время очной ставки в кабинете присутствовали два защитника по назначению, Глушко и Полянский, хотя Асан говорит, что его адвокатов в тот момент не было в кабинете. В протоколе задержания было указано, что мой муж позвонил мне на номер, там есть номер указанный, позвонил мне и сообщил о его задержании. В тот момент этот телефон был изъят у нас во время обыска 3 сентября, был изъят и находился в здании ФСБ. Ну, то есть фактически набрать меня, позвонить мне он не мог. А следователь утверждал, что Асан совершил звонок по данному номеру телефона. Азиз уверен, что подписи, поставленные в протоколе проверки показаний на месте, они не его, то есть буквально несколько его, все остальные под фотографиями, он уверен, что он не расписывался, и подписи вообще различаются. Ну и, конечно, все эти показания были даны под давлением. Имайcılar kaydetkенine göre bu dava çerçevesinde kabahatlanov gizli şahatlar ve azaplarga çektirilgen şahatlarının tanıklığı esasında kurula. Keçken mahkeme toplaşuvlarında celp etilgen şahatlar Şevket Hüseyinov ve Eldar Odamanov, ular tutulganından son belli olmagan bir mağazda başlarında çuvalnen tutulup azaplarga çektirilgenini bildirdi. Ularını da toknen kıynap FSB taqqatçılar uydurgan tanıklık tubunda imza koymaga mecbur etkenler. Meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal, Aziz ve Hasan Ahtemovlar geçken sene sentyabrının başında gaz borusunda diversiya yapılmasında kabahatlanıp tutuldu. Mecliste kaydetkenlerine göre işgalciler böyle şekilde halkını ve onun temsilci organını dünya cemaatçılığı oğunda hakaretlemege isteyi.